clear tu le ngai khatu zong zong te in zawa in chibai ka bu ka cheu tun tuma chuan Premier League game week som ni pangana a match poi mo le munom zual tura ka ngai then khat karon preview don ani Manchester United lama tangin tan masataila Premier League game week som ni pangana in rin zan daruka Manchester United chuan an mani khel mual Old Trafford Tottenham Hotspur an lo mi khwal dona team lian pahni te in machon turan ni miaw wangin thom an nei lian lo theilova game munam tak ani ngei po arin omani country adangin tun naya Manchester United an chetra emema Michael Carrick noya azona voi thum chak toin Manchester City Arsenal le Fulham te an hne vekani tin an league game nu nung pasaria te voi khatchi an tloma voi thum nera changin voi thum draw result an lo chuak ani ti chuan le hei an ma Tottenham Hotspur an ronding le don chu ni a nena chang le thei takang mo a khuna kan hria niang chu season masalam te ngai tu chuan Manchester United hian ma an son khop maya tun din muna point somli pakhat lo chuak toin table a palina an ni mek ani season masalam khan som panga nanin season an khar fel ani kha season masalam an din mun te ngai tu chuan ma hi son rem rem tak an ni Tottenham lam ve thung hi chu tun season chau ni lo season masalam po khan be se an phak lova season masalam khan som pasari nanin season an mangzawa tun din munani se table a som palina an ni meka tin an league game nu nung paruka te vai khat ma chak mel an mulo ani vai li ngot mai an king puite nen anin ne to ka vai ni an tlomani chu wang Thomas Frank le naute nasataka tan an lak thar angai ni Premier League a hian Big Six club kan ti an oma chung zinga chuan Tottenham Hotspur po hi an telani Big Six club te chu tu te nge kan ti chuan Manchester United Manchester City Liverpool Chelsea Arsenal le Tottenham Hotspur ten ni chu wangin Big Six club zinga teltan season thara European comparison khello hi apoya top 10 huanga season kharlo phei chu thil za thak takani engponi se in khel tur lama rilru petaila Manchester United le Tottenham Hotspur te anin machon nunun voisom head to head chuile lokong o Manchester United le Tottenham Hotspur te anin machon nunun voisoma team pahni te voi thum anin hne to ka Manchester United lam voi ni nena changin Tottenham Hotspur lam voi ngangot mai nena an chang thungani an tun din mun ngai tua chuan Manchester United lam hi rin kai jok an ni a amaro chu an match history head to head kan chui kirani chuan Tottenham lam hian Manchester United hi an ngam riau maya chu wangin engpo thleng the ni ti kha achiang ani Michael Carrick hian a starting 11 ngai tho aron mang lein karinga goalkeeper Arsenal Lamens defense Maguire Lisandro Martinez Luke Shaw Diego Dalot te ho an omanga midfielder Casemiro Kobe Mainu le Bruno Fernandes te kan mu arin oma forward lama hian Brian Biomo Amad Diallo le Patrick Dorgu ain hliam wangin Matthews Cunha te ho kan mu arin ombokani Tottenham lam ve thung hi hriat thiam a har do hleka a chan chu Thomas Frank hian a starting 11 hi a 6 soi nguna an chak dan ber an that dan ber hi hriat thiam a harani amaro chu het hian kan rem chin ange tun nai chu Thomas Frank hian 3-4-3 formation aron mang thina chu wangchon 3-4-3 formation hian rem don taila goalkeeper Vicario chianga back three hian Van de Ven Romero le Denso te ni se alaitar palia hian Jet Spence Bissouma Gallagher le Pedro Porro te ni se amatar pathuma hian Xavi Simons Odegaard le Solanke te ombok te se le tiang chia hi ani lo do ni point asual tam lo tura ka ngai ni Manchester United le Tottenham Hotspur te in machon tur a nga hlel oma a phur omboka game munam tak mil hlui tura anga yang
season thara Champions League kheltum Manchester United an tran mar angai dona an consistent angai dona ni chutiang ti tur chuan Spurs laka point thum hlo chhuwa apoi mo dona ni Spurs lamtan phei chuan in siam thatna sat le zual apoi mo a tun angan kal chhozel ni chuan an relegate mayang ti te po a hlom rum rum ani amaro chu team lian club lian an ni a an squad a cha a player an nei tha a an relegate em lo tura angai phot ila amaro chu an tun din huni chiang tak an hriata din mun tha ding tura thei top an chuatlan apoi mo ani Arsenal lam sei vere taila champion turarin kai ber Gunners sian tun kar to ba Sunderland an ma chhondona in khel munam tak kan be sei theyang Arsenal hi tun din muna point somnga pathum nen table a pakhatna an ni meka an lo mi khwal tur Sunderland nam hi point som thum paruk nen table a pariatna an ni ve thungani Gunners lam hi in elna sang sanga an game nu nung so ma te voi sari ngot mai nena an changa voi ni an king pui te nen an in ne to ka voi khat an tlomani chu po Manchester United laka ani nge ani kha Sunderland nam ve thung hi in elna sang sanga an game nu nung so ma te voi li nena changin voi li an king pui te nen an in ne to ka voi ni an tlom thungani heti zong hian soi tai la Arsenal hi an game nu nung so ma te voi khat chi an tloma Sunderland lampo an game nu nung so ma voi ni bak an tlom lo ani tin team pahni te hi an ma chon nu nun ber khan anin ne tok nge a sini nin khela top ani kha amaro chon head to head an history te kan enani chuan Arsenal lam chu chiang takin an chung nung zoka chuti rual chuan he Sunderland team kai thar ni chunga ron tal ngap tak mai ron che thatak mai laka hian Gunners an film khur atul don ani Arsenal hi kan hriat angin table a point ruk lai mai nan fal to a game week nu nung bera Leeds United laka 4-0 line nena an changa point thum an thlo chuak ani kha tun din muna anel puiber Manchester City an chak zolova Aston Villa lam ni se an tlom ani a chu van Gunners in an hun thanei an bo pel lova title race a point ruk line an fal to ani Premier League no moi choi turin Mikel Arteta le anaute din mun a thleng ka hria a kalo soi tong khan tun season Arsenal an van nei na chu a ma zong aya an squad a cha that ba ka anel pui Manchester City le Liverpool te hiam do lai tu fual do lai ani wang ani season masalama champion team Liverpool in tun season a base an phak hlol lova champion no moi hum him chu soi lo top 4 huanga season an khar theng em ti velani Pep Guardiola noya Manchester City ni se indin thar le mek an ni a an wang lai Kevin De Bruyne te Gundogan te Walker te Ederson te ho om lai kha an phak lo hle ni chu wang Manchester City team thatak ni ma se tun din muna chuan champion tur ema rin an la harani tin club lian dang Manchester United Tottenham Hotspur Chelsea te hu chu soi ngai lo an ni a Premier League ngai vena entry tan chuan Manchester United te Tottenham Hotspur te Chelsea te chu champion tur han da chi an ni lo hrim hrim ani tin Aston Villa te po Unai Emery noya boruak an ron nei lian khop maya be se phak bakin an ron che a ama ro chu champion tur han da chi an ni le si lova chu wangin tun din munana na chuan Arsenal tluka champion turarin kai hi anom tlat lo ani an champion ngei po mimal takin karing ani Sunderland laka Arsenal starting 11 tour han rem chin donila goalkeeper David Raya ni se defense lama hian William Saliba Gabriel Magalhaes Julian Timberle tunlai hi hinkepi hiaron manguna chu wangchon hinkepi kanda telanga midfield a hian Martin Odegaard Declan Rice le Zubimendi te ni se forward lama hian Bukayo Saka Leandro Trossard le Victor Gyökeres te kanda ange le hei hi Sunderland laka Arsenal starting 11
ani arin oma Emirates Stadium a khel tur ani don boka Gunners lam hian point thum an hlo chuak ngei tura anga yang o le tuna chuan Liverpool le Manchester City lam soi vele taila Premier League game week somni pangana in khel tura chuan he match a nga hlel ombera a chan chu club lian pahni anni ba ka champion lai Liverpool le tun nai kuma English team hlotling ber Manchester City te in machon tur anni miaw wangani tun din huna Liverpool hi point somthum pakuan en table a parukna anni meka Manchester City lam ve thung hi point somli pasari nen table a pahni na anni thungani he game hi team pahni te ta na poimo ba ka top 6 huanga Arsenal Aston Villa Manchester United le Chelsea te tan po apoimo telani he game a hian Liverpool in nena an changani chuan Arsenal tan lomna an thlendona a chan chu Arsenal hian Sunderland laka nena an changani chuan Manchester City laka point kwa line an fal to don ani chu van Gunners lam chuan Liverpool an tran don chiang amaro chu Manchester City lam chan athave thungani ro chuan top 6 huang Arsenal ti lo club dang Manchester United te Chelsea te baka Aston Villa te tan athadona antan lomna an thlen ve thung don ani chu wang he game hi Liverpool le Manchester City te tan chau ni lo champion tum Arsenal le season thara European comparison kheltum club dang te tan po apoimo bokani he game hi Anfield a khel tur ani dona game hunom le boruak sang tak ani nge yarin omani engponi se tun naya club pani te sul nu chui kir lokong o Liverpool hian in elna sang sang an game nu nung so ma te voinga nena an changa voili an king puite nen anin ne to ka voi khatchi an tlomani Manchester City lam ve thung hi in elna sang sang an game nu nung so ma te voi nga tho nena an changa voi thum an king puite nen anin ne to ka voi ni an tlom thungani tun nayan che dante en le chuan anin buk tok viau maya engponi se club pani da sul nu an head to head hi chui kir le lok taila Liverpool le Manchester City te hi anin machon nunun voi soma Liverpool lam an chung nung zoka voi nga ngot mai nena an changa Man City lam voi thum an chak ve thunga tum ni ero anin ne to kani in lo chik ve mo chu ka Shelova Manchester City hi an that wang lai po khan Liverpool le Tottenham Hotspur te hi an ti hlei thei kat lova a bikin Anfield angat phei chuan chak an har sat hle ni chu wangin pepa naute film khur le zuala an khel atul dona he game a hian an che suala anel pui Arsenal lam an lo chakani ngat chuan point kwa line anin thlau to dona chu wangin pepa naute tan no moi be seingam chi ani toina rin omlova chu wangin title race boruak vonung zel turin Anfield Manchester City hi an chak apoi mo dona ni tunkar topa hian game week somni pangana khel ani dona chumiom zia chu tun weekend match chiar tel lovin league game som pathum chau khel tur om to tina ni Liverpool laga Manchester City an tloma helama Arsenal an lo chak si ni chuan team pahni te in thlauna hi point kwa loi ani to dona league game som pathum khel tur oma point kwa loi in thlau chu atam ma ani chu wangin Manchester City lamin he game hi unlock ursun hle angai dona anche suala Arsenal lam anel pui Arsenal an lo chak si ni chuan Arsenal no moi choina chance hi 90% vela angai thayang engponi se team pani de lineup dan tur soile chin ila Liverpool lam atangin tan masataila goalkeeper Alisson achianga defense in Konate Van Dijk Kerkes le Soboslai te ni se engwangin nge Soboslai ka da ti chuan Jeremy Frimpong ain hliam wangani midfield a hian Gravenberch McAllister le Florian Wirtz te ni se forward lama hian Mohamed Salah Cody Gakpo le Hugo Ekitike te ni ro se Manchester City lam en vele taila goalkeeper Donnarumma ni se defense Ruben Dias Mark Guehi
Matthews Nunes le Nico O'Reilly te ni se midfielder Rodri Bernardo Silva le Cherki te ni se forward lama hian Semenyo Marmus le Haaland te ni bok ro se tun nai chu Omar Marmus aron khel tha thina chu wangin starting 11 tel hi a phu in ka hria le hei hi Liverpool laka Manchester City starting 11 tura ka ngai ani a adik vek lo ni point a sual tam lawang le Liverpool le Manchester City te in khel tur a nga hlel oma game munam tak ani ngei po arin omani he match big hi comment section a khan in lo predict don nia le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha India bank war thak inti ni chon lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soya kar top in khel en nuam vekole